alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kama jabari min fotten yotendo min Muhammad Jamba salmini do. Ay fotugol information mo guinenews.org partage do ala ka photo do ko kambe président IFDG o. Ala titre on ko dum beni IFDG parti on no ar o wattude kanyum président mo Cellou Dalein Diallo président hara congrès wadali. Wara ko honno woni wadire mako honno programme on fewndori. Hara fédéral be nder Afrique do fo jaka be windindira ni hakkude mabbe be décidi fédéral kala yo windu kaydiri wonde mano landi hara kanyo alaji Cellou yo wonu président parti on don yo maintenir so kanko radio président fédération kala si windi dum o jetta ka fédéral makko 9 membres be ben ara signa tawta mo kanko président fédéral on hara woni 10 personnes. Donc ɓe haalde joni sidi ɓe waɗi ɗum ɗon fédéral ji ɗi Afrique ɗo fof ɗo ɓe randa noon ɗimmimoji ko ɗoni ɗin kaydi jara windaɗi ɓatakuji ɓe addadi ka direction générale ɓayno journaliste ɓe humpitigi ɗum ɓe noddi noon hooreɓe ɓen ka parti ɗum ɓe noddi chargé de cellule de communication Souleymane Sousa Konaté ɓe landimo haray ɗum no wadde siko président Cellou Dalein jonni on ordre ka ko hooreɓen ka bureau to kanko Souleymane Sousa Konaté ummi o andafimo ko journaliste ɓe onaniri ɗum ɓe yewtali kamɓe hooreɓen to ɓe andafimo journaliste ɓe landi wano hoorejo fédéral on o décida onni ko kamɓe fédéral ɓe ɓen décidi ɗum ɗon direction on anda président parti on anda hooreɓen to a goto anda ko kamɓe décidi ɓa ɓe yi justice on e parti on toujours no poɗoniri tout organise gol congrès on kamɓe ɓe décide ɓe fof maɓɓe ɓe waɗa ɗin kaydiji ɓe adda tippude ɓay ko kamɓe sartotono fi votugo congrès o sabu ɗum noon a joni haɗa waya ko watte 5 nouveau mandat na han congrès on waɗe journaliste ɓe lande est ce que no hara on fof ɗon souteni ɓeyni ko ɗum wasi si ɓe waɗi fédéral ka si waɗi landoto 9 membre fof signa tawata mo kanko radio na 10 signataire ɓen kadi na fortateɓe na jejede ko si tawi ɓen signaɓe ɗon fof hakkille maɓɓe no jaaɓi ɓe souteni kanko Cellou Dalein Diallo yo ardo ɗo kay 5 ans si tawi on tigi no jaaɓi ɗum noon signa na fortugo jamon sakko wona ɓe waɗi corruption nder to maako kanko président mawre ɓe fortifié ɗum waɗugol ɓe violi sariyaji ko kamɓe tigi décidi ɗum hara en même temps ɓeɗe andi journaliste ko yetta Diallo ɓe ara ɓe ɗaɓɓita tun ka haala yalda ɓe landi fuujo o Jassim Baba milimo no iwɗo e parti o ɓeni kanko on ɗo weeɗi woni no hara ɓe violi démocratie on déjà kanko hara mo inni Cellou ta jaɓu ɗum par ce que hara Cellou ma tuni ni teddungal e mbodo mum gon ko respecta ko international tant que démocrate jo haray démocratie gollali o waɗi ɗin konnguri fano kadi wolo kono ɓay bendidi no yaltini fof koyen wolu kadi fi sifa ɓen yimɓe ɗin domi sifa no toola wirta noon tawaɗi nder toon ɗin ko woli ko ara ko raɓɓiɗi ko ɗum information ɗum firtani assalamu aleykum wa rahmatullah bela men ja mi heɗitike ko woni nde ɗo fédéroɓe IFDG fof no haldi windi lettre ji ɓe fof ko heɓe haldu ko heɓe mainteni Cellou Dalein ka tête parti min miɗo windi hande IFDG ƴandi yo IFDG hey kono woni nafa congrès kono woni nafa congrès ko si élection yayete si IFDG no faala hara ñande fini weeti hoɓe waɗa e congrès ñande fini weeti hoɓe waɗa e congrès si élection ala ɗum ko no mari dafa hande min ɗo nodditi hooreɓe IFDG ɓe yoɓe yeggitu congrès fof no andi hande le président de l'IFDG ko Cellou Dalein goɗɗo watamo gagnade ɗon si rewrama kara ko démocratiquement yara goɗɗo watamo gagnade ɗon joni noon focalisagol e congrès hiɗa andi élection ala ɓe huɗaɓe ɗo ɓe recensali hay diri hay hoorejo parti o kono goɗɗo wolata fi congrès e fi wiwgol ɗumaɓe waɗi ɗum ɗo hey ñande ɓenniɓe o ɓe suspendi parti o enen ma ɓe waɗi parti on disu ɓen fédéroɓe ko windata lettre ji ɗum ko no nafata ɗum nafata min mbiɗo mari conseil komi jonna IFDG hande mi torike IFDG yoɓe yejjutu élection lagge mi torike IFDG yoɓe yejjutu congrès yoɓe yejjutu hidugol ko ɗum ɗo démocratie
IFDG yo ndaaru moyndi ɓe fof ko wonno ɓe ittirta CNRD si ɓe itti CNRD si ɓe ari noon congrès organisé te élection organisé référendum organisé constitution keso waɗe on faami kono ƴettugol nayi ɗin ƴetta sariji ɗin waɗa yeeso ƴetta nayi ɗin waɗa ɓaawo min mi yaal ɗum dey arugol inna bon minen dey min fala darde suudu kono noon haray en ñappay taw toolje ɗen si waɗen sibasement o kon to iwɗa ɗum ko ɗum IFDG woni wadde ɗo innugol gere congrès mi wolani IFDG ɓe terto congrès yoɓe ndaaru moyen no ɓe ittira Doumbouya en ka pouvoir si ɓe itti Doumbouya en ka pouvoir ɓe organise ay congrès ɓe organise référendum ɓe waɗa constitution keso ɓe organise élection laaɓa kono ɗum ɗon fof est ce que ɗum no wawi laatade hoore ɗi laamiɗi ɗo wawata argol ɗo ñande congrès ɗo ga lamasidi ɓe ɗo no ƴawri ɗo nagge no ƴakki brochette ɗum ɗo no waɗiri ni no pilliti no ƴawri nafata tanke ko ɗi bereji jooɗi ɗon nafata ko perde tan awa IFDG yoɓe yaltu e girdoloki yoɓe jaltu e yinnugol congrès yoɓe jaltu e yinnugol élection laggine ɗo si tawi ko ɓeeɗo jooɗi ɓe organisata jamais élection jonna ɓe ayi kono bon mo ɓe no jogii stratégie mum kono o stratégie maɓɓe ɗo min mi yaali oɗo no jogii résultat voilà mayna bienvenue ko Bari Bobo lamɗo ga hande moni wadde vidéo on haray tigi tigi on no andirɗon noon en yii ko réseau sociaux fewɗo kadi ko ɗum ɗo dabbi wo l'UFDG woɓe wadde congrès kono hara tigi tigi wo ko fédéral ɓe maɓɓen kala yo signe wo ko 9 membre on nani koɓe yewtiɗo kon wo hara ko ɓen inata sellu yo waawu wontude duuɓi joyi ko hoore parti ko wona kon wowlede ko réseau sociaux min noon mi anda voilà aray ko ɗum ɗon wona wowlede ko réseau sociaux haray noon si tawi hara ɗum ɗo ko goonga déjà haray no holli tigi tigi on yimɓen ko andi sali andi tewi woni warrude par ce que 2020 no anda koye ɗum haɗi congrès on waɗa ko sabu corona on tera ɓe wawi wadde ɗum sifa ɗum ɗo signature ji mentina hoore jom pourquoi ɓe waɗano ɗum ɗon 2020 andi ɗon tigi ɓe konka ɓen wonɓe wadde ɗum ɗon hiɓe contardise hoore maɓɓe ɗum ko goo ɗiɗaɓel mum hiɓe duwa andude kadi konko ɓe signata ɗon si ɓe naɓi ɗum on no wano justice on lagine no wawi resettude ɗum no inna tigi tigi on dossier ji ɗi no waali ko dow ɗuma ɗo on ɗo e ɗum ɗo ɗuma nede innugol tigi tigi on menen min waldata ɗum ɗon par ce que hina valable ɗum ɗon ko comme haray on faala créude parti parallèle mais non si men si men accepta ɗum ɗo ma men reconnaissay on no si men jaɓay ɗum ɗon haray ko autre chose no o cadre ko marɗen wonde sa analyse no ɓe analyse tan wata wawi wonde no yurmi par ce que sa analyse ɗum ɗo ayiyay manipulation on ayiyay ɗum ɗo fof ko créygol tum base ayi koye wonu tun on lootugol on fijirgol hakkilleji yimɓe ɓen woni sifa ɗum ɗo ko fijirgol hakkilleji militanɓe ɓen par ce que kamɓe tigi ɓe andi ɗum ɗon nako marsata hinako gasata ɗum wawata marsirde noon won siko 2020 ɓe waɗno fewno ko corona ɗum no wawete noon acceptede par ce que on sena hari on sena nawnare no woodi kono ko tawata joni ɗo haala tigi tigi ɓe mardi on no difficulté on e justice on hiɓe ko justice ɓe miijoɓe waɗa ɗum ɗo ɓeya et puis on no ɓenɓe ɓe validanayɓe ɓen valida ɗum ɗo ko ɗaynugol hoore mum ɗayna yimɓe ɓen ko ɗum ɗo fof noon min mettatalan tewagol pas on no ɗayna yimɓe tawa ɓen hiɗa andi tigi tigi on kala ko wolandaɓe ɓe ƴette ɗum ɗon ko onno ko non woniri alan tigi ɗa andi ko créygol tum beuse waɗugol tum bruit yo woni tum fi wonno wowlama mi sikki hewti ko fuɗɗoɗen yewde ma waɗugol piiji sérieux harana yo onno waɗugol tum bruit inutile ko tawata hara nafata fus oyi na ko laba si goɗɗo teddinma no hooli ko yewta kon ta tew pas ɗaynama ko ɗum ɗo woni tewagol pas ɗayna yimɓe ɓen hara no andani hoore mum
mo rondima ka million huloto hiɗa andi ɗum ɗo tigi tigi on naako marsata non no yormi goy haray ko feƴƴinangol to wari message on haray meɗe yetta famille on ko hande ko bari bobo lanɗo ga heɗonana weltoɗa ko nendi loota sora merci beaucoup